حاجاتنا كثير وأنت عالم بها خبير. اللهم سكih, Allahumma gampang, Allahumma padang, Allahumma jembar, Allahumma longgar, Allahumma sabar, Allahumma sadar, Allahumma ayem, Allahumma adem, Allahumma tentrem, Allahumma rukun, Allahumma turah, Allahumma kathah, Allahumma cukup, Allahumma berkah, Allahumma manfaat, Allahumma aman, Allahumma selamat, Allahumma futuh, Allahumma futuh, Allahumma futuh, Allahumma qabul, Allahumma qabul, Allahumma qabul. Ibarakati syekhina Rabbil Rahmanir Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da, fala hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hassantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada. Wa dafa'tu ankum as-su'a wal adha bi alfi alfin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ringkas, langsung saja. Kanjeng Nabi dawuh nggih, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an. Nggih. Faham enggak faham? Nggih. Ngerti enggak ngerti? Tartil enggak tartil? Fasih enggak fasih? Sedikit ataupun banyak? Dadekna wiridan ning uripe jenengan. Nggih. Nanti ketika jenengan sudah pulang ya, anak-anak aja ditinggal nih Quran. Aja pernah ditinggal nah, meskipun sehari cuman 1 lembar. Nggih. Jangan ditinggalkan. Karena itu nanti yang akan menjadi syafaat penolong kula jenengan kelak di hari kiamat. Paham? Niki tenan sampean rungokno. Yang paling menjamin manusia dijaga dari siksa kubur, dijaga dari penrungane mungkar nakir, niku Quran. Hak. Kenapa? Karena Quran itu kalamullah. Sifatnya kalamullah qadim. Malaikat mungkar nakir, malaikat ku hadis, makhluk jelas. Mungkar nakir makhluk, gaweane Gusti Allah, ciptaane Gusti Allah. Kalau Quran itu kalamullah, sifate qadim. Qadim iku langgeng. Jadi nggak ada ceritanya.
perkara yang hadis ngalahne perkara sing qadim. Nggih. Makhluk sing fana ora bakal bisa ngalahke zate Gusti Allah sing sifate langgeng. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Paham? Hilang duit bisa dicari. Nggih. Hilang segala-gala pasti ada gantinya. Nggih. Kullu syai'in farraqtahu falahu 'iwad. Segala sesuatu yang kamu berpisah darinya atau sesuatu tersebut yang memisahi dirimu pasti ada gantinya. Kecuali satu. Nek kula jenengan kehilangan Gusti. Kalau kita sudah kehilangan Gusti Allah, nggak ada gantinya itu. Paham nggih? Saya ulang. Quran itu kalamullah. Kalamullah sifatnya qadim, azali, langgeng. Mungkar nakir itu hadis. Makanya jenengan semua yang hadir di sini jangan sampai nggak ada yang hafal Quran, meskipun satu surat. Fatihah lah, surat Ikhlas lah, surat Falak, apa saja yang penting hafal. Kalau yang dalam riwayat, ada riwayatnya itu suratnya Al-Mulk. Lawaditu, kata Nabi, saya senang sekali seandainya surat Al-Mulk ini ada di dalam setiap dada umatku. Paham surat Al-Mulk ya? Maka di sini bukan mewajibkan, tapi namanya pesantren itu punya program. Selesai juz amma, nanti 9 surat. 9 surat. Al-Mulk, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Ad-Dukhan, As-Sajdah, Yasin, Kahfi, Maryam, Yusuf. 9 ini santri sini harus apal kabeh. Siap? Siap? Loh, siap? Siap. Ya, sing penting jangan nggak ada Al-Qur'annya di dada kula jenengan. Sesurat lah, nggak apa-apa. Surat Ikhlas tapi mancep dada, ngoten. Tapi bagi santri kalau surat Ikhlas itu kurang nantang, karena itu suratnya wong tahlil. Paham ya? Santri itu minimal juz amma itu minim. Quran tuh nggak wajib apal, nggak ada yang mewajibkan wacam Al-Quran itu. Yang diperintahkan tuh membacanya, bukan menghafalnya. Tapi kalau jenengan kok malah hafal, melebihi dari perintah yang diperintahkan ke jenengan. Saya ulang, yang tahun kemarin sudah hataman, alhamdulillah 7 surat sudah kelar semua. Ya sebagian belum, wajar itu, masih proses. Nanti ditambah jadi 9 surat, Maryam sama Yusuf. Karena itu nanti ketika jenengan pulang di tengah masyarakat, ketika ada acara akikah atau 4 bulan atau 7 bulan, itu yang dibutuhkan dibaca tuh itu. Paham ya? Nah, kalau Al-Mulk, alhamdulillah yang tahun kemarin hataman sekarang sudah hafal semua. Insya Allah nggih. Iku di kitab tafsir Ibnu Katsir. Ana wong uripe fasik. Fasik itu ya doa cilik tapi istiqomah saben dina. Ringkes cerita orang itu mati, ninggal di dunia.
Begitu mau ditanya malaikat Mungkar Nakir, ditakoni malaikat. Nah, surat Al-Mulki menjelma dadi malaikat. Dadi wong lah, bahasa kita dadi wong. Sing awale malaikat Mungkar Nakir arep nutuki wong kuwi mau. Terus ditanya, "Kamu siapa?" "Saya surat Al-Mulk. Surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir." Nggih. Lah, terus sampean arep ngapa? Ringkesnya, aku arepan menrung wong kiyen. Mangga. Tapi di dalam dadanya itu ada Al-Qur'an. Di dadanya itu ada surat Al-Mulk. Kalau Anda memukul saya, berarti Anda memukul Al-Qur'an. Nek sampean nuthuk kula, berarti sampean nuthuk Qur'an. Qur'an iku sifate qadim, langgeng, azali. Malaikat Mungkar Nakir itu hadis, makhluke Gusti Allah. Jadi nggak ada ceritanya malaikat kok ngalahke Gusti Allah, nggak ada. Malaikat hadis, Quran qadim. Apa maning Al-Quran qadim wahyu minulya, tanpa tinulis bisa dibaca. Lah yang harus kita eling-eling niku lho, Ar-Rahman 'allamal Quran. Niki nek dikaji ya sampean rong mudeng. Nek tua-tua insyaallah ngerti lah. Nek sampean ngaji ilmune Baru Rahmah lewat Mbah mengke ngerti Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Siapa Ar-Rahman? Lah tugase Ar-Rahman itu sing 'allamal Quran. Nggih. Khalaqal insan. Lah Ar-Rahman iku sing khalaqal. Jenengan bakal dikei ngerti pahame Al-Qur'an kelawan sebab sifat Rahmane Gusti Allamahul Bayan. Nek jenengan ngerti Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, ngerti Ar-Rahman 'allamal Qur'an, niku mengke kang bakal mulang kula jenengan lakune urip, padange urip, tentreme urip, nikmate urip, barokahe urip, selamate urip, berkah mulia bejah dunia akhirat. Bisa ngerti? Semoga ridho Allah. Seperti biasa nggih, sebelum dimulai ngaji kita tawasul dulu. Hadharah kirim hadiah Fatihah kepada leluhur mbah-mbah kula jenengan kang wis tinggal nang alam dunya. Semoga dijembarkan kuburnya, diterangkan kuburnya, dimaafkan segala kesalahannya, di ngapura segala atau kabeh dosane, diterima segala amal kebagusane. Biridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li barakati sultan awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ala kulli niyatin salihah wa ala manawabihi salawun as-salihun ajarakumullah fatahallahu qulubana wa iyyakum bi futuhil arifin wa li jabatil mas'ul thumma li taf'il bala al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratil
المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. شيء لله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح الخلفاء الراشدين سادتنا وموالنا سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وسيدتنا فاطمة الزهراء البتول وسيدتنا خديجة الكبرى. ثم إلى روح سيدنا حسن سيدنا حسين رضي الله عنهم أجمعين. ثم إلى حضرة بقية الصحابة والقرابة والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين. خصوصا إلى روح حذيفة بن يمان صاحب سر الرسول. شيء لله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى روح جميع مصنف الكتب والمؤلفين والشارحين والمحدثين والمفسرين والقراء المخلصين والأئمة المجتهدين ومقلدين والسادة الصوفية المحققين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها برها وبحرها. خصوصا حضرة السلطان العارفين السيد الشيخ أبي يزيد البسطامي والسلطان الصوفية الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي. ثم إلى روح حجة الإسلام الشيخ أبي حميد الغزالي. ثم إلى روح السلطان الأولياء السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني. ثم إلى روح الشيخ أبي الحسن الشاذلي. ثم إلى روح الشيخ بهاء النقشبندي. ثم إلى روح الشيخ أبو شطر المغربي. ثم إلى روح الشيخ محمد الخصوصي. ثم إلى روح الشيخ بن عبد الله السكندري. ثم إلى روح الشيخ عبد العباس المرسي. ثم إلى روح الشيخ عبد السلام بن مسيح. ثم إلى روح مولانا جلال الدين الرومي. ثم إلى روح الشيخ خالد الموردي. ثم إلى روح سيدنا فقيه المقدم محمد بن علي العلوي. ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد. ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي. ثم إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهجر. ثم إلى روح نبي الله خضر بل يبني الملكة تباركا وتوسلا منهم إلى الله. شيء لله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى روح جميع أولياء الله تسيبي جوا الذين بلغوا تدريب الذين على Indonesia. إلى روح الشيخ Sarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Min hadrati Raden Sahid Kanjeng Sunan Kalijogo Katilang Tengah. Ila rohi Raden Jabar Sotik Sunan Kudus. Ila rohi Raden Umar Said Sunan Muria. Ila Raden Matub Ibrahim Sunan Gunung Tuban. Ila Raden Syaifuddin Sunan Derajat Paciran Omongan. Ila rohi Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik. Ila rohi Raden Aini Lakin Sunan Giri. Ila rohi Raden Rahmatullah Sunan Ampel. Ila rohi Mbah Sunan Padangaran Sunan Bayat Klaten. Ila rohi Kiai Gribik Jatinang Klaten. Ila rohi Simbah Kiai Dalhar Kiai Raden Santri Kiai Cokro Gunung Premagelang. Tumila rohi Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Tumila rohi Hadratus Syekh Sinta Haji Muhammad Hasim Asy'ari Tubirung Jombang. Tumila rohi Kiai Muhammad Habibullah Tambah Beras Jombang. Tumila rohi Bisri Samsuri Dinanyar Jombang. Tumila rohi Kiai Abdurrahman Wahid Gustur Tubirung Jombang. Tumila rohi Kiai Asad Samsul Arifin Situbondo. Tumila rohi Kiai Hamid Pasuruan. Tumila rohi Syekh Zatul Kahfi Cirebon. Tumila rohi Mbah Salman Cirebon. Tumila rohi Pangeran Cakrabuana Cirebon. Tumila rohi Syekh Qurratul Ain Syekh Qurra Syekh Hasanuddin Karawang. Tumila rohi Abi Yatim Yatim Banten. Tumila rohi Syekh Muhyiddin Pamijahan Tasikmalaya. Tumila rohi Cikal Bakal Indramayu Raden Bagusari Abiralodra. Ila rohi Manfaat Hadid Darbatil Korea Cikal Bakal Cikawung Grisi Indramayu. Manaqum harriyatahum warasahum bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliyullah bi syafa'ati Nabi Muhammad bi fadlillah wa idnillah bi aunillah bi jahillah bi inayatillah bi idnillah wa ridallah. Syai'un lillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila ruhi jami' masyayikhina wa asatidina
مرشدها شيخنا المكرم سيدنا حجي مهدي مالك ومن الرحيم بهي أحمد كرم بلالي إلى روح الشيخ محمد صديق لطفي الحكيم إلى روح الشيخ مصلح عبد الرحمن براكين إلى روح الشيخ إبراهيم بربung إلى روح الشيخ Asnawi Banten إلى روح الشيخ عبد الكريم Banten إلى روح الشيخ أحمد خطيب Sambas Kalimantan إلى روح الشيخ أبي الحسن موسى علي رضا إلى روح الشيخ موسى القديم إلى روح الشيخ جعفر الصادق ومن روح الشيخ محمد الباقر إلى روح إمام علي زين العابدين ومن روح سيدنا حسين بن فاطمة الزهراء البدر ومن روح سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ومن روح سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حضرة سيدنا جبريل عليه السلام إنا نتوسل بكم في قضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة ظاهرا وباطنا hajat cilik, hajat gede, hajat gampang, hajat angel, hajat ketinggalan, hajat ingkang boten ketinggalan. Allahumma ya muyassiru yassir, ya musahhilu sahil, sahil alaina kulla asir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna kathir, hajatuna kathir, hajatuna kathir wa anta alimun biha khabir. Allahumma sukih, Allahumma gampang, Allahumma padang, Allahumma jembar, Allahumma longgar, Allahumma sabar, Allahumma sadar, Allahumma ayem, Allahumma adem, Allahumma tentrem, Allahumma rukun, Allahumma turah, Allahumma kathah, Allahumma cukup, Allahumma berkah, Allahumma manfaat, Allahumma aman, Allahumma selamat, Allahumma futuh, Allahumma futuh, Allahumma futuh, Allahumma qabul, Allahumma qabul, Allahumma qabul. Ibarakati syekhina wa rabbi rahmasin wa hijmati malam bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafa'a Nabi Muhammad bi fadlillah wa idnillah bi aunillah bi jahillah bi inayadillah bi idnillah wa ridallah bi barakati qiraatil Qur'an bi barakati khatmil Qur'an bi barakati ummil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Almarhum almaghfurlah Bapak Tasmin bin Wisak, Bapak Salim bin Tarjib, Bapak Taim bin Casim, Ibu Maryati bin Kartiman, Ibu Dewi bin Kartiman, Ibu Rasini bin Tarkim. Ghafarallahu dzunubahum syai'un lillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila rohi almarhum almaghfurlah Simbah Merto Intono sekalian, Simbah Sukoijoyo sekalian, Mbah Supandi sekalian, Ibu Atini, Bapak Tukiram, Ibu Wagiah, Bapak Wasiono Yogyakarta. Ghafarallahu dzunubahum syai'un lillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila rohi almarhum almaghfur laha Ibu Mimin Iin binti Muhammad Jati 7, Hajah Muhammad bin Ihsan, Haji Muhammad bin Ihsan, Ibu Maimunah binti Nampan, Bapak Karsan bin Taslim, Ibu Sardiah binti Haji Sulaiman, Bapak Muhammad Syarifuddin. Ila rohi almarhum Bapak Haji Mansur bin Rasinah Pelosoker, Bapak Abbas bin Surimah Raja Singa, Bapak Dalim, Bapak Mukali, Bapak Wasriyah, Mak Wasriyah Kombo. Ghafarallahu dzunubahum syai'un lillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal
hati, ila qalbi, ila rohi, ila sirri, ila wujudi. Bapak Haji Tarwadi bin Haji Walim, Hajjah Zainab, Hajjah Wati bin Sarkiman, Ibu Dimah, ila rohi almarhumah almarhum Bapak Saidin bin Tastra, Ibu Rasmini binti Musa, Bapak Sukarjono bin Tawirojo. Wafarallahu dhanbahu syai'un lillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil